extortion पैसा खाइब खोट से मतम खरादी फरमे अदुम पूरा लेपे हाबदि नाते अदुम तवे अदुबु हुसिक खंगोदना रिसेंट केनोसिदा तोखलेबसिदि ममांगदा तौहिद्रियबसिदि अदो यामना ऑर्गेनाइज ओबा मोंगदा तौरेबा हुसिकी केनोसि अदुना हुसिक यंगो हुसिकी केनोसिना सोक्तबा सेक्टर से यावद्रे ओजादगी लोकल इलेक्टेड केनोदगी अदगी लोइमक सोए छात्र कम्युनिटी कनागी केनोसिंग से प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर लोइना सोए बिजनेस अदुना मसी मयामसिना तौबसिना यामना सावबा इम्पैक्ट अमा अखोइगी मरोइना मनिपुर वैली सिदा लेरे नुंतिगी दुम तारी बोम लंजलमे नुमै कापसलमे अदगी मी फारा पुगरे मकों कापमे अदु कापमे सिगी से अखोइदी ची थोबा काददा खंगेबा बोम लंजलमे मयाम वकन मिफम फमे को करी मरम की कमाई तौर तौर मनोइदो हेता पैसा की डिमांड का मरी लेना हेता कोइलर अदु दाइगी कोलेगा ngasai jo haigribido public sing hujikti matam ama koi madu yore heba kenoda hujikta lakko keno sing se koi thengnabina se heba sumaina lakko keno sing se extortion ge threat demand lakko sing se koi thengnabina si masi gi thengnabina bagi keno se esip to se koi public tagi support public na koi ga support pira ka da masi akoi gi law enforcing department agency na yamna line to bunga bane khalle pau phangdati yadi pau bibiu haibani da koi na lo tra thabi keno heba any keno ma thopa ka da kapam mega dagi fa rega keno to rega akoi na investigation to ka da di hekta keno ga mari le na meba aduna right jam honge maru jo honge grene jo honge singapore ay koi di Irangi matang Irangi keno sida low riba kulai sing do low riba emulation sing keno sing do sigi extortion sida sida intimidate to sin abra habi sing na bala oi na ngasi gi meeting to jaba se me ke di keno ni hojik Irang sahi ma helba Irang chi thokhraba matung sida asu wana leireba matam sida khanghoudana haitare tangka tha mani sida koigi paisa namna paisa khaibagi keno se yamna organize form the sanction lakpa ubasidagi masine moram moidana all walks of life student community waigara adagi professional koigi health service ki waigara ma waigara mayam se pura haite thabak se tohong lapang hang taba tumum jabon khang taba kenu mayam se si lakpa si matang sida koina public ta laiba mong sigi situation se karino lairi se aduga law enforcing department police ki side gi masigi sit kramaina koina manage tori gi haidu khangna bai damukta public ta khanghaning badagi mayam bo koina sigi keno se tawjabani mayam khabira goni extortion paisa khaiba khotpagi se matam khara di farame adum pura lepe habidina te adum tawi adu hujik khangokdana recent kenosida tokholebasidi mamangda tauhidriyabasidi ado yamna organize oiba mongda tawreba hujiki kenosi aduna hujik yengo hujiki kenosina soktaba sector si yaudre oza dagi local elected kenodagi adagi loimak soe satra community kanagi kenosing se private sector public sector loina soe business aduna masi mayam sina tawbasina yamna sawba impact ama akoigi maroina manipur valley sida leire hoji haine hujik se nungti gi dum tari bom langjalame numai kapsalame adagi mi phara pugre makong kapamme du kapamme sigi se khoidi chi thoba kanda da khangeba bom langjalame mayam wakat me mifam phamme ko kari maram gi kamai tor manoi do heta paisa gi demand ga mari lena ba heta oiler ba adu dai gi colleague na ngasai jo high grip do public sing da hujikti matamama akoi madu yore ba keno da hujikta lakpa keno sing che akoi thengnamina se ba sumaina lakpa keno sing se extortion ge threat demand lakpa sing se akoi thengnamina si masigi thengnamina ba gi keno se esip to bo se akoi public tagi support public na koi ga support pira ba kan da masi अखोई law enforcing department agency na yamna line to bungam gane khalle pau phangdadi yade pau bibiu haibani da koina haib lotra thabi gano haib any keno ma thopa kanda kapa mega dege fa khrega keno to khrega akoina investigation to ruba kanda di hekta keno ga mari leina ra meba aduna rai jam honge maru jo honge grene jo honge singna bala khoi di Irangi matang Irangi kenosida low riba kulai sing do low riba emulation sing keno sing do sigi extortion sida isda intimidate to the sin abra haibigi singna bala ai aduna hujiksu fadam nade mi fari akoi kan every angle dagi examine tawri aduna hujik akoi gi ai gi colleague na hari do yamna organize oiba mongda
sigi network se yamna fajana organize over kharaga number pok to fajana seasonarga masigi keno si chathabra haibse akoi madugi keno rom da khala eba aduna madugumba gi keno do tawpa kan da masi akoi central agency na madu investigation tawno ba koi thorang lei soina ki tawbani yamna ruba phibam da la eba adagi ai no si haijabdo kulai mun girba me amse sida seasonar bra haibe ke koi chingna ba lei kapsel liba khosel liba me amse aduna hujiki keno se sigi extortion adagi intimidation thingba khopagi sida aigi keno na sahai kare koi crack team seme district kudingi overall supervision se koi DGPLO lei then next to him koi gi zonal IG DIG sing lei aduna whenever public taniko ain hajari se media ke through dani public tani hajari se sumaina karigumba isada karigumba keno ma lakta radi confidential oiba keno singchida khoida share tobio madu share towi haidana kanamtana aduna hairapani adana hairapani haikadok nate mayamna sigi keno se lakpa kan madu gi keno do khara lepkadara na khalle aduna mayam gi keno do information do phangdradi haita khoina torbu yade tawbu sungam de koina adagi aduna tabida amuksu hojiki am kana tawrai se chanabi makhoi gi moral policing gi maming da tawbuse moral policing haide khoi mapalam dairi khoi gi some sort of kai haita re kangaroo ko raido aidi ainia da bamong da akoina rule of the law sina recognize tawdaba local gi kai haita re sana ba mi khara na ita keno semaga aita verdict impose tawba kangaroo ko haita moral policing gi maming da ado moral policing si chu sometimes akoina investigation da extortion ki investigation lakpa ka then sumbagi complaint lakpa ka is a some sort form of kai haita re yamna aggravated form dina tawa extortion ga haipet su manaba keno si la e moral policing si aduna sigi moral policing si su support tawbiganu law rule of the law haiba lairibo authority sing sida matam chana mong tana public ki grievances sing problems sing laibido tawbiyo ba tambiyo ba adui matugina authority na makha taba dum action logane aduna huji huji lairibo sing se koi tawde haiba nate tawi security measure se huji ki extortion ki tamukta particularly extortion se koi counter tawna ba koi team semi team sigi maruina team sigi fajana function tor pom tam da public ki support sangi public ki mateng yaudana disi oi phokoi ngamo adu mi pha dab sunate khoi phai mi pha ba sing ja khoi na examine tawri investigation tawri aduna ne investigation da phang pa kenu de khaiteng indirectly mayam da hairi si ogri yamno organize wena tawe kenu si ara khoi gi ko wangba kangbu yaure ba sida aduga sidai the field the executor kangbu singidi just on kenu ngakta ne aduna hujiki sima laire aduna hujiki mayam na wari se extortion chathari se national highway any sidani national highway any sigi security akoi matik chana measure local laga laire aduga dedicated sigi da bakta dedicated security su lai